Abusuya, say ubi be here Juma wo Jubilee House a. Mesrew se obepe Bible bi dia ma no. If we say nia ekeka kono eni eya yenyan. Kwaba de Samdi Media. Samdi Media yema current and trending information. Mesrew say enene de kan ya o follow ya. Subscribe to this page. Click on the notification icon. Sine ebe ya ebribia ye di information to ma no apeke ode na ye movie on. Hopeson Adorye Vows Center of Information. Ensemble na Hopeson Adorye di akwakotuja wa abra oko Accra FM. Hopeson Adorye edi tuja say obi abeji na djuma ama na yere. Na hwan ene beji say djuma edi ma na yere a o say Asante Bediatuo. Enyina yeso enim say Asante Bediatuo ene gabi o chiridako. Ene the former finance minister munyina ye one family hwese omunyina afri ebusuako baako. Adofo Hopeson enya abotre ekyerkyere ensem no nyina wo FM station ho. Odi tuja se ne start ye eni se ne ekowie no. Enti de Hopeson ekaye. Dabi yampa mi report. Na yede na free o. Obi na ji madwuma. Oh. Ede ma na yire. Oti wadwuma ma na yire. Me na me ka cho. Party member. Asante Bediatuo executive secretary of Igaga. Oh no yes sir. To the president. Me say. Oti wadwuma ma na yire. Me say obedam sa papa no. Or a candidate for jail. Ash. Wow. Obi mbabu mi o. But this is wickedness. What ji adwuma no ede ma na yire Nigeria ni. Eti wo ko CIP hodomo a na yire ede ma no. Omuntu akapre emfa Magana Airport Company. Sika aban kokko bob siande be ye wo je hu sika go botom. COVID time no mo charge passenger be $300 no ma charge $150 for COVID, $450 nipa nefa ho skadi ina komboto eti obeti MPP mu onim ade ye pamu wo airport Busuya se wotie ensem a Hopeson ekan ya emu oya because enya ye nim say Hopeson Adorye way back was support MPP ye can die hard fan and die hard supporters a untimi nko enyi Hopeson enfrim nti wotie nsem a Hopeson edi tudwa ya emuye ne ya pa saa so na otoa so ko Captain Smart ho on Onua TV ema osako make some shocking revelation bi a amanfo elenke saa ensem tu Asante Bediatuo yare a wakwa akọ yare a sisi owo United States of America oji ayarehwe abusuya moma yentie ensem a Hopeson Adorye edi tudwa wobra one Captain Smart eti show no so obi sorry ana Hopeson no o deal with him ni gaga o ma ye physical sa amfa Jubilee House penina osuma obi se wonko outside Ghana Okoy den koy waduro kokoto e kan se wheelchair be kam wo hu se binim atotu obubaka ho yenko ye na memubunka fo na ma no nsuso nsuo no se me to wheelchair ni bi enne obeka fom se me to wheelchair ni bi enne obi wo Jubilee House person ye waduro me say nipa na wo Jubilee House wasuma obi outside Ghana se won konkoye na omo ato wheelchair etu abuba eni hu nkeka hu de bono no ehiame abodi akose Hopeson ye mubu nungu ho washa dwuma na ase aya aka che mu se is done hey you are failed mubu na mubu china me mubu na mubu nchira all right na se oye na me susu mi kokoto wheelchair ni bi ni omo kokoye no wabeko no so enti wotie ensem a Hopeson Adorye edi tudwa obra wone Captain Smart ihye na utim se aha ne pa se yakwa akope preacher dia bisi wo se ye de ne kwa akotenem se ne be ya endu December na obubu agu ho no o se ono so be retaliate wa bra ono so ba kwa akope preacher no tani pana o pese o yedi ne bone no obeye ono so niema no kire se o free voter regional pana ye kan road a ehopa ni free Hopeson Adorye esa atwa so ebe kire nsem se sisi nia okoto wheelchair ne bae se ankono endem no enne ono abubu aguma o United States of America wambo ni panidin abusuya na emom na nse ya ne tua se ye president eko US eko summit no koye no one Asante Bediatuo eka ho ekoy na eho no during the program no ena Asante Bediatuo fell off on his back MAB news people kuma say Asante Bediatuo enya stroke e United States of America it is the same way ena amanfo say asema bra ebetena TV so kan no eno ena abami yenti nsema Hopeson Adorye ekae emawa
ono abeden Obetom. Nti akwakoto hweche ya mame na se wa akwakotina mu a me de na meye but do you know something ohini bi a wo se me de me saka wa busuani nti akwakoto na ntwie atwro me de abo na ntwedu ko mama ne funu hu nsu anom akotwa gubre mu no me ka kiro me se be salai take it from me wani me say Ohene no. my paramount chief your friend talk bisiro I come see your paramount chief. me na me ka kiro me say obi a wo se me de mesa kokoka obusuani wo he me de me nyobi ba me nyobi papa me nyobi kunu me tina se no obi nkumi to ntwede nya sa me say nkofo ombo bella ne apo no wa hu de ete no me wa me ka mi nga hu wo koto na ntwe because of me What's on the ntwe? I throw me din wo pe ayi di abo na ntwe ko amadu furu hu zu anu me say wo de obo hu abusia no mo ba hula ya mo besa until you come up to apologize. Hopeson Adorye edi atudwa say until say ebusuan ne be ba be patch no, this man will still be in the rituals. That's Asante Bediatuo ebe koso a atena ritual nim ebusuan ensem ne niam a ekoso ye ni enyan yampa. We all thought say esi wo ha na ye former minister of finance Ken Ofori Atta enso yate say papa yinso ebubugu dem just say it really so much concern say and some Hopeson ken na air travel do sa pempenso ya na because Hopeson ebufuo ne niema o de cancel no na eye ne ya pa because ye hwe papa na o ma o ben che say papa ne dabre ni ma ye tene ene mamu aye dia ma papa ye hu se flyer bi koso etwabu social media ne so Asante Bediatuo ya mark ne say he is down and yasa mark your former minister down. Who is next? Said the next person Gabi Ochidako. Amanfo susu say sabusu akowi en ebu o man no enti bibia na say enkwan de bi e wo man hu bia no sankofo yi asese sika pudo no e de egu o bank account mu ama yenya ntie say ebi kra bie personal banks e wo Gambia mema ache say Ghanaians are so furious about sa ebusu akowi ebusuya ne ekoso yi die emu ha twene